My son now a CBM dear more quaba beam Adom TV, Badwam Jumadino so, Yadanita Equategua and in Cranshan Semen so, or dear Bray, dear Dusono, a Badwam Cassia, and some near to do movie, Betini, Pussiga, a district director, she easy so ya bono asensen, yet the Honsam no Ebebro, now fe ya boy ransom for from Aquashe, NDC, a ma a branch executives, best 100. One so no NDC to Nkwanta, one more pint to one Wakodom MPP wa Cratchy East. Men saying the most handsome name Simbina no pay me bro Adom TV. Badwam Cassia watch me live on Facebook /Adom TV Extra. Go TV channel 119 DSTV 280. Uko YouTube Adom TV Tube. Kwadomonline.com and somewhere in Simbebre so any idea guho. And pay my hofa a Majoy Trish. One Madaroma and on my dress myself call Instagram Majoy Trish one more Tadi winning Tadi Bia for program Bianso. Ubenya be media fear Amankwa Tamaklu. A fear need the said and 70 more and Kasa Etie. Deputy Chairman Dema Electoral Commission in charge of corporate services here Dr. Bosman Asari and an A Wadiaton Center for and him Semeka CCA District Director Wono Ewo Pusiga wo Northern Region. Yadia se wafa kweti kwan bi so aye voter transfer na no santi watia won mama mraso ene ne yabona sensen Adom TV kase etwaso chinso yate ya ne yatu hu na mo ne aye hwehwemu bebre tinhwemu na ya dikan ya na ama ya district officer wo pusiga ho no ya ma ne suspension asese ya ya kase enye ono na wo office ho na apart from that nso ya gusu aye investigation ya invite ne say ya pese ya tie de numasem ni ehu de e konso wo pusiga enam transfer na e ba so ne so beyond that in the asaka e biom ne say electoral commission hwe ye dwumadie na ye di na bibia ye bia no niema nyina da kwamu pepepe enye ye nko an ye tu sa na mo no ye ne political party civil society security ekwakuo bebre na ye dwuma na ye no nti na me ye exhibition na sa exhibition na nya afia na hyase every 1992 near share sadinase and ya register bia ya exhibit register no sabia yimfum so bia wo hu bia ye besiesie no ti dia electoral commission pesa Ghana for nyina so tene say 2024 elections na ebe no register na ye de be adwuma no e register kire ejina na so abro ni beka say robust credible register obia ochuo ni din bia so opeso oto aba bia no sa nipa kro no ni din be wom ba bia opeso oto aba no so bibia nso ebe ho na bibia na ya ba wie na commission ka say kire ya sebre bebre ya ho odin bebre sebe ya be say 2024 elections no e wom say ya ye bi 2020 ma bibia ko kama de ba mpanifo de ma bebre ato akwan mu sebe ya 2024 election bibia be ko kama bibia be ko che ye butai ni sebe ya kama che de ya nyina wo man ni mu amane bo ya a free Cratchy East abatom pesua so wo timantemu ne se branch executives de ma NDC amanyoko be 100 se won ni won atonkwanta panti ene wo de won to makobo MPP amanyoko ne de hu Adom TV kase etwaso yeah ne ko mi togodo hala ni togodo no asasa donc mi la ko dane NDC gbesi agbala togodo ba to mo ni ma ko mi la viviti mi la viviti ko mi le donc ne ko MPP Michael Jato bala ne me kwa kwa lo mala ba me be solar light ma elle a parlé mo egbe e fi la ye donc le mi o mo yo be mi ne branch ya ma no kito to kata bata si ne gbele NDC ma ya egbe ne gbele mi amaro mi akoma dia enye se ni mi ale gbegbe ai te mi no NDC you want to give it but on an akemi po NPP po to ko ina be o ko don o ko fe mi ko e kamata mi po na ta mi to go NPC me mi pakela NPP New Patriotic Party MPP Regional Chairman Awo Empatemo ya Evans Dapa enso editor manfo enim se ne nyam kupua o hataso duo hu say yes me manfo akokwesu no do e wo NDC mo na se say mo ba MPP aba be chema home na enye no pa yewura Dr. Muhammad Baumia in the niswadi na owo so this year say all that baby o man pay come December 7th
edwuma pa the policies a wo get to akwan ni nyina no etia boa Karachi East man. Oti Regional MPP Secretary Jonathan Menu enso edito omanfo enim se womo enhwese womo ebeta MPP amanyoko no echi abato ebekoso December bosomenum. Enya so omo ba just to come on be boyen no mo villages ni nyina akoye campaign to make sure say ye be break it. Na fe ye the honorable Jato Ediako as MP for Karachi is not developmental no ya fe de ye hu hwe no na ye manfo so ahobi. Franka Tunidima MPP amanyoko ye Dr. Mahmudu Baumia na ne wode to Ghana fo nyina anim se won to aba ema mampani foforo kra ya wo betimi adi akonya no so mfie nwotwe ne momanye obi a obedi ne mfie nan emu nsam enie woni se beni o mampani dada na ye piri te ye betina akunia isu ono wa bedi o mampani pe nya sa enti na ye brano kirese obetimi abedi president the fie nine pen enya sa ye fie nine na ye tuma no a onsa ba kaso bi mu on be bum konta abiu ye tuma no a baba ino mo o de ko on ba election bi mu media motuma mia ya me adom betimi atana ho e fie wotwe enti besa ba kaso a Mrashibejeni ono enewo awutu senya East Mevisawa Kumsin enso edito omanfo a womo kaswane ne mpatem anim se ebi a ya ye adwuma akotu no wo beto aye so na ya aye mo asa kaswa eyamputuo tani amba pasofo be kan ye no ye yamputuo na asa na mputuo ni baba no ye hiasumde ayame de say ye ka asumde asemwa Adishie bi ya one more kintampo wo bunu East Mantam no mu MPP abino de won hwemo pa promises ahodo bi a wo hwehwe wo mo wo 2016 ne 2020 mu no bepem sabre won hu sa bo sha ahodo no a won hye ye ne munsam eni na also we vice ye ka osi mostia na untwi ye mostia na ewo munsam na want man twi sa fa wo for se bia akufo na ye no odi we na odi echi enti obo se assistant say so ye bibi na nya se wo we vice no utunufo se o kwa ofo so na nye ontunufo nturo lo otwa no na akufo do ni jo ayi Baumia betna se de masa utu ko som bibia mu se konde nkura ye akue ni te aduro yere ya fonjuma asa yere do nde woni ska utimi to asofra nkodo nti se we di hu se amambo no de si kono emwa e nti e besesa no e de ama jomama aba ye 4 years akọ de we ye ya hu akufo do nsu ba ye no ko 8 years do nsu ye ya hu ya so ansu aso nsan ya hu de mu aduro nti jomama na ehwe se na adwuma aso ani ene nti na esen pese yensen mama mambra abai mu biu omanfo motete sampatemu ho no dodo na eye kuafo na bra wo ne Adom News nsentwofo twetwe nkomo no wodi tudwa oha awodo a wo mo fm ewo kwadwuma a wo mo eye ewo mpatemu ho no ndc di man no a na man no edwo sika wo mbrente ye adwuma nti abato we ya to ni nyina ya hu difference ya hu mama na hu Baumia doctor nti Baumia dia ya na kura nim wonka na kura sante na pesa ye ntuma jomama fedi o kire se wo ye mint ye nyina nso ye nim se vice president ni president muna mu rule country na afedi e ba ne say no man na nkoyi a wo se efri president nti we de ye ntimi kahwe akwala o penyino obi anim de Baumia be ye My from Anyonsemu na yon konsem foforo mu na rahosem si ye wo Zongolene ja etomu no ade no enkramanta mi mu eye meya na mensin mokrache pani Elizabeth Saki ne wodi to just cylinders gas cylinders be 20 de won mu ehuni wo Chinese warehouse bi ne niama hudu bi na onde osusu se no kra kan hunti na ne jane dum no ayeden pa emunsam eni. The Chinese themselves were not allowing. They wanted to open up for you to know exactly what they packed in there and why the burning was going on. They have a lot of cylinders, that is gas cylinders, 20 on the first floor.
na yɛne odumgya adwumayɛkuo edi nkɔmmɔ no ensam a mode to yanim ene sɛ eja be hya ase na ma miensa na ema eja hya ase ana ema eja ano yedin ye ka oxygen ye ka fuel na ye ka heat ohwa mframa ebo fire ha bebre there's a lot of oxygen here fuel also there bibi etimi hye na ohwa ne ma workshops no mu a enema bebre a mattresses nkonya electrical appliances, household items. Eja toye warehouse ni na mu. Ye no megu ho no megu almost 50 million. No me na she. Je mi geta nkwala miensa o. Nkwala miensa enu abi na medididi. Nkwala be ko si so ma makọ me bi school next week. Enu ase sika na me de ton ade kakra na me nya fa so no. A me ma hwa me ma na ko school no. Se sika ni na she. Skini na shinti asra ba ya ba ma buayen ya warehouse na what up no no mani nyina ya ton paboa yeah wora we am bo wate we am bo yeah Kwabnansia amanebo Adom Kase Managing Director Ma Electricity Company of Ghana ye Samuel Dubik Mahama na wose company no ye adwuma foforo bi se ye meters no wono ebesesem be 1 million de wono ebesesem na tumi aboa maskasam so atumi akoyie na fe enyema hoden so prepare ye ne nokwarede so aye adwuma wo One central for Enshiemu no Managing Director Emma Electricity Company of Ghana eye ECG Samuel Dubik Mahama edi to just say ECG dwumako no ehwe se omamu hanina no meters ahodo eye prepaid na hoden ekofom no omo besisa eye 1.1 million sene omanfo ehun betom na hawa wodo awomo ewom no sesen womo etimi akọ nenim wosan edi to just say san hihye eye ade a womo di gu akwam sene ECG dwumako no esikasam ebeko nenim. We are replacing these meters not because we want to cheat anybody. Far from that. If anybody feels cheated, the Standards Authority are available, the meters were calibrated, we can check it and we can do a home audit with the person to justify. The old meters we had were very, very mechanical, which also led to some form of revenue loss. Every single thing you use at home will be read. Well, meters won sensem ya openia ono ana se okopie mu ewo Accra Easter. Wada ECG dwumako no ano engineer Bismarck Otu enso editu dwa se Accra East womo ahyase esisa omanfo prepaid meters a eno nso no na hoden ekofom na womo ehwe anim se womo besisa meters be 250,000 bebi amigine eye Palm 1 Junction womo ahyase esisa omanfo meters ewa ha na nienti ayesisa meters ni na se meters no abobo ho ache a enye adwuma ye ebi wo kra na water creditor entimi nko je se oba office ebe pay technician edi nachi se ku bi se anadwo a na akoya ahokire bi nso wo ho na ede ekaw abeto prepaid meter na so se wo de ka Adom News in Central for any customers ahodo a womo ewo Palm 1 Junction edi nkomo ebisa se womo meters a womo asesen edien ana womo ewo eka fa ho mi bisa se wo credit ewo so dada na se womo sesan yen sabe kan enom se ai medin e the Prince Owusu Esiedu Adom News Wampani Abediache Dr. Mahmoud Baumia ne wakopao ultramodern Central East Regional Police Command Yamra Shebedwani Owo Utisenya East Mavis Hawakumsin esi yeno hontoma. The last 2 years since this edifice was started, I am so happy that it's taken less than 2 years to complete this building. I want to thank Honorable Obatampa, the Member of Parliament for the Utisenya East, Mavis Howard Crimson. Without her and her efforts, without her, we will not be commissioning this building today. Mavis Howard Crimson eye Utisenya East Emra Shebedwani wachiremu a saa na mo a watuo no eye kwan a wode boa police force be ya obeyire bambo mu ewo kasoa ne mpotemu na Utisem ekoso kasoa bebre another crow many His Excellency the Vice President yekoshia o mampenyi na nado na kwa Akufo-Addo no fi da biba ewo airport na yeshia ye na ye bi awudi
deɛ no nkɔmmɔ ɛna ɔse ɛwɔ sɛ kasoa ɛyɛ reaching on its own na meka sɛ yɛagorɔ na ɔɔdi nti by the time a yɛbɛkɔ yɛ second term no na papa yi ayɛ bibiaa nyame nkyɛ deɛ IGP ɛyɛ dampare so baayɛ nhyehyɛeɛ a na ɛda hɔ na ɔbɛma kasoa Central East Regional Police. DCOP Joseph Owusu Bempa, Central East Regional Police Commander. Onosi di tuja say. This day to witness the commission of the Central East Regional Police Secretaries. It is a dream come true. Honorable Lady Sawa Kumsi, for your benevolence. The police service is most grateful to you for not turning my predecessors' request down when they approach you. You have gracefully solved one of the challenges of the young region. Ayiko, madam, well done. Bungo day. Many no so na Adom TV. Kasia na hana brema kwan na no pay. Media see dwumadie no yet so dey a good online stories and the one krata de no aka ho de amount twen ye besi ma mienu ye nche ye ntwe humra ne ba ya to